Kolongo Banani, Abakosi, the Chancellor of the Suma, Mumful, the Fudo, the Savokala, Kamati, Fudo, Baptist, Sakanela, Tano, Amatu, Aposisa, Ubalames, Fudo, Umabeli.
mshahara wa sasa yasinga ha leo kumema ncha yote sana visote kusokoro kale
Ngicela uxolo ngibala izihloko zezifundo. Siphakathi kwesikhathi sesivuno, uNkulunkulu usifundisa ngendlela okufanele sizigcine ngayo kusukela sisesengabantwana. Izigaba esidlula kizo kuze kuyefika umuntu esiba lomuzi wakhe. Ke ma usulamachumi kulechumi lambili 12 years ungasuka lapho esigabeni sokuthi usuhlolwa. Kuyindlela yokufundisa ukuthi impilo yakho eligugu ungahambi usiba lapha nalapha, zigcine kuhle kuze kube lomuzi wakho. Izifundo eziphuma kakhulu ngesikhathi sesivuno lesi, ngoba ngesivuno yikho lapha esihlolwa khona. Abantwana behlolwa enyameni, abadala behlolwa emoyeni. Lo muntu omdala uma esethethe lomuzi wakhe, uNkulunkulu uyamhlola ukuthi vele njengoba usulomuzi zigcine kuhle, ungaziphathi ngendlela ezakwenza ukuthi la kusasa ungakwazi ukuthi kanti okukuchayile lokuyini kuvela ngaphi. Ngoba uyabona umuntu ohamba usenza lokhu lalokhuyana okungalunganga. Isivuno-ke indlela uNkulunkulu asifundisa ngayo, ngendlela amasiko ethu abebanjwa ngayo. Kukade indlela njalo sidumisa uNkulunkulu, sicela njalo sifisela okunye okuhle ukuthi uNkulunkulu asenzele khona. Ke phakathi kwezimuli zethu uNkulunkulu uyasifundisa indlela okufanele sihlale ngayo njalo siphile ngayo, ngoba iBulawayo yi-University of Life. Lapha khona impilo uNkulunkulu asifundisa khona yena ngokwakhe ukuthi sizigcine njani. Phakathi komuzi, umuzi kulobaba, kulomama labantwana. uNkulunkulu uthi mntwana lalela abazali, akhule emthethweni wabo ngoba izimiso zikaNkulunkulu. Mama phatha umuzi labantwana kuhle. Ubaba uyinhloko yomuzi, umama uyinhliziyo. Mama utshona labantwana ngekhaya, baphuze ngelizwi elipholileyo, ungabahaladi. Njalo kungaze wathi ngizakucela kubaba, fundisa ngesineke bezwe. Amacala abawenzayo ulabo kawaphelele kuwe ngendlela emnene ofundisa ngayo abantwana. Ubaba i-High Court, wena uMagistrate. Impambeko zabantwana ozibika kubaba, qala umekele ahlale phansi, umnike amanzi ageze, letiye uhololo anathe, esephumule engasadli, ususele ngamazwi apholileyo. Ungathi esadla ngaphandle suhlubuya naso indaba, kuba beyakhitshwa agcine futhi inhliziyo sebuhlungu, achiye ukudla kuhlala. Uzabona uhlala siba nendoda ecanileyo, uzofika ticaliswa yini kathi nguwe ukuthi uma bengakaphumuli supumethesa amazwi eyilapha. Ubaba zathi kuhle ukuthi sekunanzelele khonokho bantu, ngoba impilo yasezulwini esiyifundiswayo ukuthi siyiphile ezindlini zethu. Enganatha utiye ubaba esephumilile, engasadla, msusele ngamazwi apholileyo, uzathatha leyo ndaba kakuhle, ukuphathise wena mama ngezikhathi ezilandelayo, ngokuba uza kubamba kamnene. Ungahle umhlangabeze ngamacala atshone esenziwa ngabantwana engakahlali phansi, angagcina elimaza umntwana ngokuthukuthela okufikele
ngakho-ke mama uzazisi ngokucebela abantwana kubaba. Baba, phuma endlini uye emsebenzini, usutshayisile, buyela ekhaya. Ngicela ukuphinda lowo mugca. Baba, phuma endlini uye emsebenzini, usutshayisile, buyela ekhaya. Nxa uzakwedlula kwenye indawo, mtshele umama ukuthi uzadlula endaweni ethile, thembeka ngaso sonke isikhathi, kakube khona inhlalo yobungcwele ezindlini ngamazwi kaNkulunkulu lawo. Ukathi yona le inhlalo okukhulunywa ngayo uNkulunkulu asifundisa ngayo isukela sibancane, sikhangela ukuthi vele thina ngokwethu siziphatha njani. Impilo bakithi uyazi ukuthi ngenye into eyisimanga, ungadlalisa ithuba kusasa uzasithi ngenze lokho. Manje ngizathi sikhula kwakuthiwa ingoma yabanye bakwazi ingoma yabobani. Ngakho-ke ingoma leyi ayingahlali kuwe mntaka Nkulunkulu. Thanda ukulunga ngazo zonke izikhathi. Angathi uNkulunkulu ngaso lesi sikhathi sesivuno angasidina singabaphileli lezimuli, imimoya emibi siyinqobe ngokungapheliyo. Phakathi kwaso isivuno sesibonile eminye imisebenzi emihle esiyenziwe. Kulamazwi aphumileyo abaliweyo ekuseni mayelana nesivuno. Nanka amanye amazwi ngiyaqhubeka ngiwabala izimiso. Isihloko 110, uhambo lwabotokwana, isivuno nelizwi. Ngesonto yempelanyanga lesibotokwana, iyo indawo lapho okwakuyiwa khona kanenginengi iguda lingakavuki. Iyo indawo lapho bengakhuluma khona ukuthi ngelinye ilanga ngabona imbuzi igula, ikhala ezinye sezihambile. Ngathi kungcono ngiyibone ibanjwe yimimoya, ngayimbambatha yasukuma yagijima ilandela ezinye. Ngotokwane kulapho kwaphumela khona isifundo, imfundiso ethi umntwana omncane yisipho sakuqala empilweni. Imfundiso ye-registered elder, ukuzigcina kwabantwana, yaphumela ngotokwane. Kulolu uhambo ngithe imibuzo mayelana lendlela yokukhonza, ukuthi okhokho babekhonza njani. Sikhulume siqondene lesivuno. Besiqondise imibuzo kumvangeli uNleya esasilande ukuyambona ngoba nguye owenza umsebenzi omkhulu wokwakha intaba enyazulu. Wathatha izinyanga ezintathu esakha. Pho bese kulesikhathi eside singamboni njalo lokuluphala sekukhona enyameni. Uchazileke ukuthi kwakukhonzwa njani. Ababekhona bazalichazela. Kudingwa ukuthi lokho elilapho liqiniso na. Okusanziwa ngokhokho lokweza labalungu kuhambelana njani njalo kwehlukene ngaphi. Ababechaza bathi kwakulelizwi, kodwa lapho elalivela khona ngaba kwazana kwaze kwafika isikhathi lapho ilizwi elathi lona
sekulomsindo isitsho indizamshini sengihambile sengisiyahlala ezidindini zotshani manje yikho esifuna ukuthi lanxa likhonza ngalesi sikhathi khumbulani emuva lapho livela khona ubokhokho likhumbule lalaba abokuza lokwabo kulolwazi bani sizabuza futhi abanye la ababhalayo bayabhala lakubhala yini lokho sakubhala kuhle lokho basisanichini selizahamba libhala bayatsho-ke ukuthi ngenxa yemikhuhlane okhokho babekhonza ezintabeni iqiniso lelo babekhonza kodwa ekufikeni komoya ukuthi likhonze uNkulunkulu ngomoya leqiniso qinani kulokhu elikikho kwaqaliswa kuhlalwa phansi khathesi sokuhlalwa ezihlalweni kuhlanzekile lokhu kwenzakala nalaba abazinikeleyo ukuthi izinto zihambe kuhle manje ukukholwa kwabokhokho benu kuningi abanye bachaza indlela ezitshiyeneyo sifuna libone lolwazi nokuthi lokhu elikuphetheyo nokwakudala umahluko ungaphi ngoba ukuzwa ilizwi akufanani lokhangelane lakho khathesi liyazibonela njalo ukuyezu kwehlukene nokwakudala umsebenzi ojabulisayo nxa ligcina imbali yawo ngokungapheleli nxa siletha leyo asibeni ngabakhululekileyo sitshengise injabulo kancane ngoba lowo msebenzi umiswe lizulu kulithuba lokuthi thina abantu abansundu sithole isibusiso esingapheliyo sithole ukwelatshwa okungapheliyo sithole inhlanhla bachilo akade bebala lapha ukuthi uNkulunkulu uvuselela lawa amasiko ayeqondane layo umuntu omnyama kuyikho-ke kumele sikujabulele khonokho asihlabeleni ingoma bahlabeleli eyomsebenzi amabutho sisume ngejabulo sizokwethula inikelo
wenza sizuze leyo angayibusisa kanye lezandla esiphathe ngokungapheli. Bulawayo uyunja nabahlolayo ukuthi iyezindaweni zokusetshenziswa abangatholanga ithuba ekuseni ithuba lakho okuphiliyo. Amen. Utolo kubavangeli abakhokheli lakuyo inhlanganiso engcwele eyabambesana esingcwele mina izwe lami ngigolitombeni lunga ikadi number 17417 ngangena lapha ekhaya eDaramwari ngomnyaka ka-1994 Bangcwele ngesikhathi engangena ngaso eDaramwari ngangingumuntu owayephathekile kakhulu ngangingumuntu owayesithi angaphupha ulutho oluthile lwenzakale emzimbeni wami kumbe ngangisithi ngingaphupha ngwazwa ngengqamu kumbe ngwazwa ngemtshoko konapho enyabeni ngwazwa khona kuvuke kubuhlungu njalo ubuhlungu bakhona babulokhe bukhwela namaphupho akhona nxa ebuya lobuhlungu lobo bukhwela ngingakwazi ukuthi kudalwa kuyini. Kwesinye isikhathi ngithi ngaphupha inyoka ngiyibone ekuseni inyoka leyana ngiyakhumbula kwakungelula amafitshane Bangcwele ngabhoda ngizama ukuthi ngilungise lolo hlupho ngingumntwana oleminyaka mhlawumbe engama-20 kwakuyisikhathi ngise e-University of Zimbabwe ngifunda khona kwakunzima ukufunda kwaba nzima ngoba ngangihlala ngisebuhlungwini. Ngiyakhumbula ngizabalisa ngamafitshane indawo engazibhodayo ngihamba ngingedwa ngingumntwana ngingela mzali ongiphelekezelayo ukuthi njengoba ungizwa kuhle ungumntwana. Ngikhumbula ngisiyangena isonto ezinengi kuleyinye engangena khona lapha duze kwesigudugudini kwakungumuntu wayeselapha kwehlula ngako omunye umfundisi wakuthiwa ngusawasawa kwehlula ngako omunye kwakuthiwa ngusiziba owayeselaphela eluvele kwehlula ngako omunye umama Bangcwele owayengicaba ngamabhora amabhora lawa wasama-tennis ball lawana esithi kukhona obele ngukhiphe waze wanginathisa lo muntu okuthiwa yipotishi yayazi ipotishi abanye abafuyileyo bajayele ukuyinathisa inkukhu ngayunatha
ngayinatha ipotishi kodwa akula lutho olwenzakalayo yini ngala ngilokhu ngiphathekile kwaze kwathi kwelanga ngaphupha ngibona isimo ngingakaze ngifike kudaramwari ngase ngixoxela umvangeli ukhumalo womprofessor sasifunda sonke wasesithi kuthi ukuthi kubele ubuye kudaramwari ngase ngike ngalizwa ke khona apha kudaramwari ngangani ngiyadonda kodwa ngagcina sengingenile yikho kwaba notshintsho khona empilweni yami bacela sidumisele uThixo ngithanda ukudumisa uNkulunkulu ngomunye waphuluke empini elwiwa eSudan ngomunye oficwe yimpi ekhonale ngoba yikho lapho ebenzisebenzela khona bekunzima mabuto kodwa ngokuthanda kwaNkulunkulu saphuma sasinda sikhutwa zinhlamvu sihanqwe ibhobho enkulu uNkulunkulu wasikhokelela sathatha amalanga amahlanu ukuthi sizofika kwele Zimbabwe kodwa sakhokelelwa sathi sisemkhumbini ngoba sathi nasigada umkhumbi sesisuka ePort Sudan sisiya eJeddah eSaudi Arabia asase singasakwazi ukuba isikhathi kumbe kusebusuku kumbe kusekuseni ngathi ngivuka bangcwele ekuseni angazi ukuthi kwenzakalani ngazibona sengisezandleni zomunye owaye uDeputy ngakhuluma ngesikhiwa umsekeli kaambassador weZimbabwe ngosasikhamba nabantu be-embassy ngazibona esengibambile sengihlalise phansi ukuthi ngangibuswa kuyini angikwazi kodwa ngakubona ukuthi kwakumele kube lengozi ayibe khona phakathi komnye wethu abantu abafike bagcwele emgwaqweni babulawa banalana njengezinyamazana sicela uNkulunkulu ungathi uNkulunkulu angangenisa umoya wokubambana kulelana lizwe abantu baphathane njengabantu ukubulalana kuphele yebabe lempilo labo ezifana namanye amazwe aphucukileyo ngokungapheliyo. Mina ngangenela eSara ngonyaka ka-1981 singena siyimvumi sesithwele nzima nemikhuhlane sasingakwazi ukuthi umkhuhlane bani kodwa safika lapho uNkulunkulu wasichazela ukuba ngamadlozi kodwa sathi singena eBulawayo kwahle kwaphela konke ngikhulele eBulawayo ngingene ngimncane ngakhulela eBulawayo ngathola umuzi eBulawayo uNkulunkulu wasibusisa ngomnyaka ka-2003 umntwana oyinkazana ngemva kwalokho kwaba lesikhathi sokuba ngime kuhle kodwa kubuye kuchitheke uNkulunkulu uyasifundisa ukuthi singamabhavu kodwa ibhavu ngaseligeza akukho lula kancane ngaleso sikhathi ngachithekelwa ngimeka kuhle amahlandla angisitshiyangalomibili kodwa ngaqinisela eGuta uNkulunkulu uthi loba kunzima njani qinisela ube seBulawayo kuqakathekile ukuthi sizicelele ukuba sihlale eBulawayo ngoba ngaso kufika isikhathi sokuba ulibhavu ugeze akukho lula babebuya bengiduduza abathwali bomsebenzi ukuthi kuzalunga ngangakuzwisisi babethi nxa bekhuluma bethi uNkulunkulu kadanisi ngitshibili-ke ngikhangele eceleni ngithi kadanisanga bona nangu mina lokhu engithwele nzima kodwa uNkulunkulu wayesazi isikhathi sokuba lami uzangisusa kulobu bunzima
ngemva kweminyaka esishiyangalonye ngambusisa njalo ngabantwana ababili, ngaba labantwana abathathu. Siyafundiswa ukuba abantwana yizibusiso emulini. Sengani uNkulunkulu ngalesi sikhathi sesivuno siyakwazi ukuba silabantwana abachadayo abachada khona ebandleni, abakhulele ebandleni, bangabi lakho ukuba nxa sebeme kuhle bathole betholana nobunzima. Njalo abantwana abakhulele kudaramwane kuthi nxa sokufika isikhathi sokuba sethole umuzi wakhe, siyakucelela umoya ukuthi badubeke ukuba bathole izibusiso ezingabantwana uNkulunkulu athi isibusiso sokuqala emulini. Sengani uNkulunkulu angawucitsha lowo moya, abantwana baphile kuhle, bathole izibusiso emulini ngokungapheliyo. Amen. abakhokheli nebandla laNkulunkulu sokwendaba esikhangelane layo, umhlangano omkhulu, umhlangano wesivuno, lapho esihlolwa khona thina abadala emoyeni, abantwana behlolwa enyameni. Hlanhla yini bantwana eliphathi komsebenzi lo omkhulu kangaka, umsebenzi wokuhlolwa thina abazali benu esingahlangananga nabo. Nxa ngilikhangele ngomunye eliphakathi kwawo, ngifananisa lezilimo lezana, izilimo ngumuntu oyabusemasimini. Umuntu mawulima usemasimini ngamabele, wena njengomlimi uyakhetha amabele angaphehlwanga ukuze uyenelise ukuthi uwahlanyele umnyaka ozayo. Lina bantwana abancane elikhulela elizweni laseBudaramane, qinanini phambi kokuhlolwa njalo likhuthale ukuzabona ukuthwala wona umsebenzi ukuze libe ngabakhokheli bakusasa abahle. Ngoba inhlanhla yakuqala ikufundiswa ukuzigcina, ukuze likhethwe ukuthi libe inhlanyelo enhle. Njalo ngokufundiswa khona lokho njengoba limzulu omunye usuke efakaza lapho, kuzalenza nje uNkulunkulu emisile ukuthi umhlaba uzamazi uNkulunkulu ngani, ngokuthwala kwenu umsebenzi, ngokuzinikela kwendlela abantwana abancane abesikolo lapho. Sicela ukuthi lingayami ebanganini, qinanini ekolondweni lobudaramane njengoba izikolo zivaliwe. Yilo ithuba lenu elokuthi lifunde, lifundisise, libambe, libambisise ukuze impilo yenu ibe impilo enhle. Ngoba thina sinje isibona sithi abazali asihlangananga ngalithuba elinjengalo elokuhlolwa. Yini amazikulo ukuqalisa ukuhlolwa ukuthi nxa lisiya emazweni libe inhlanyelo enhle ngokungapheliyo lami. Abakhokheli lakwenhlanganiso ebuthele ngale mini isihloko sephakathi kwesivuno
kuyinhlanhla enkulu ephindwe yaphindwa ukuba phakathi komhlangano omiswe lisizulu. Kwakwelezifundo eminyakeni eyadlulayo ngesikhathi sonesi esasithandwa ngolizwi kakhulu ukuthi sikhutshwe ngalesi sikhathi ukuthi nxa sihlezi umhlangano sinje kumele sibe kwazi ukuthi lasezulwini labo akwelaphena ngendlela yakhe. Sizwile omunye lapho efakaza ukuba wangeniswa yini wazoyelatshwe lapha. Sezwa omunye njalo efakaza ukuthi kube bahambe beyimuli uhambo olunganani ukuthi baze bathole izibusiso ezingabantwana. Kuyindlela leyo ukufundiswa ngesikhathi sesivuna ukuthi leyo moya elukhuni siyayiletha kuyo uNkulunkulu ukuthi izokwelatshwa, uNkulunkulu ayigeze ngalesi sikhathi. Nxa wena ukhona kulalokho ongakakutholi uNkulunkulu lokusakufisa, bana lethemba. Sake saphiwa isifundo sokuthi ukhona ongena umsebenzi kwenye indawo ewungene ngesikhathi sekuseni, wabuye wangena omunye ngesikhathi semini, omunye wangena ngemini yantambama. Bathe sebehola laba bantu bahola iholo elifananayo, okwamangalisayo ukuthi kanti mina ngingene ekuseni okungathi mina ngingene emini, kanti lo ongena entambama yindaba esethole lokho okulingana nokwethu. Isifundo esasikhona uNkulunkulu ukuthi lapha kuseBulawayo ngilipha ngokufuna kwami kusitsho yena uNkulunkulu. So ngaleyo ndlela wena ongakatholi lokho ufisa ukukuthola bekezela. Ngaleso sifundo ukuthi nxa kuyikuthi sakho isipho siyabuya ngemini yantambama, esomunye sifike ekuseni, bekezela imini yantambama iyafika, uzakuthola lokho okufisayo. Nxa uphakathi kwenye inkinga ungakwazi ukuthi iyaphela nini, mhlawumbe sikuhluphe esukusele ekuseni, mhlawumbe iyaphele phakathi kwesikhathi emini. Ngaleyo ndlela kuyisifundo sokuthi siphakathi kokwelatshwa lokho sibekezele. Njalo ungaze wezwa ubuhlungu bokuthalaza umuntu kulomunye ofike ngemva kwakho wathola lokho akutholileyo. Okwethu ikubekezela, siphakathi kwesibusiso, sabe lokho esikhumbula ukuthi siphakathi kwesibusiso. Lokho esikho khona khathesi la lezulwini kuyafanana. Ngaleyo ndlela siphakathi kwenhlanhla ephindweyo. Nxa uphakathi kwenhlanhla ephindweyo awuthandabuzi, uyaqina ukhangele phambili. Asiqineni mabutho, sithole umsebenzi, sibe lothando phakathi kwethu sonke singamabutho ngokungapheleli. Amen. Abakhokheli lakiyo inhlanganiso yabantu ngesandla esingcwele bangcwele uNkulunkulu asemdumiseni. Siphakathi kwesikhathi esihle, isikhathi sesivuno, isikhathi sokucela lokudumisa. Sizwile abathandazileyo bethandaza becela uNkulunkulu bana sithande bonke ukuthandwa nguye uNkulunkulu, ukuthi lokho uNkulunkulu akuzondayo sikuxwaye ukuze sihlale singabalungileyo isikhathi zonke. Sezwa abahlabeleli behlabela ngamaphimbo amnandi betho bethi, thuma mina uNkulunkulu kuzo zonke izizwe, ngilifakaze leli vangeli, umhlaba ube mazi uNkulunkulu ngami, umhlaba ube mazi uNkulunkulu ngawe. Safundiswa nenhlalo ezindlini, ubana nxa sesilapha eBulawayo siyafundiswa ukubana kumele sihlale kuhle,
sihlale ngothando langokuthula izikhathi zonke. Isikhathi sesivuno isikhathi sokubana sizihlole munye ngamunye. Sikhumbule ukubana umnyaka ophelileyo siwugqibileyo siqala umnyaka omutsha, umnyaka lo esingena kiwo ngalesi sivuno. Kambe ngenzeni, wenzeni, yiwaphi amaphutha ohlangane lawo, yibuphi ubuhle obuvamisileyo emhlabeni. Nxa kube khona amaphutha uvuke uzithintithe ulandele abanye, usazi ukubana uNkulunkulu ufuna siphile impilo yokulunga izikhathi zonke. Phakathi kwezifundo ezingamashumi nezahluko ezingamashumi 50 kusahluko sama-25 ngaphansi kwesihloko esithi uthando lukaNkulunkulu labantwabakhe, sifundiswa ngabalimi ababili. Ngithanda ukubana ngibale lokho kulapha ngabalimi laba ababili sizwe isifundo esiphuma lapha. Angisoze ngibale konke, ngikhethe nje okulutshwane. Ngapha abalimi ababili. Umlimi wokuqala ulima imihlobo yonke yezilimo umnyaka ngomnyaka. Kuthi inzuzo yakhe ilokhu isehla isuka kokulikhulu ekhulwini isiya kuma-25 ekhulwini. Umlimi wesibili laye ulima yonke imihlobo yezilimo iminyaka yonke, kodwa inzuzo ilokhu iphezulu njengekuqaliseni kwakhe ukulima. Waba leqiniso lokuthi ufaka umquba emhlabathini umnyaka ngomnyaka, ngoba izilimo ezazihlanyelwe emhlabathini zazimunya ukudla kwezilimo okuningi emhlabathini. Umlimi wakuqala kazange azihluphe ngokufaka umquba emhlabathini, wazuza okumlingeneyo njengokwamandla akhe lonanzelelo lwakhe. Weza kulo mhlaba engumuntu ongelathatha lesono, kodwa ngokuhawukela injabulo yomhlaba wakhohlwa ukwenza okuhle lokunanzelela umoya wengcwele okuye. Wayekethisa ukwenza umlando wakhe oqakathekileyo kakhulu, okugcina umoya wengcwele ngokuzonda okubi, eseza okuhle izikhathi zonke. Kwathi sekufika isikhathi sesivuno, watholakala engafanelanga emehlweni kaNkulunkulu. Izenzo zonke ezimbi ayezenza zakhama umoya wengcwele waphuma kuye, waphoselwa ekuhluphekeni lekusweleni okungapheliyo. Umlimi wesibili kazange achithe isikhathi ekukhangeleni izilimo zakhe. Waba leqiniso lokuthi isikhathi sonke akulakhula olwalukhula ensimini yakhe, wavundisa insimu yakhe, wanakekela izilimo zakhe ngokuphela. Lundoda weza kulo mhlaba engelathatha lesono. Injabulo zonke zomhlaba zaqoqoda emnyango wakhe, kazazi zaphumelela. Isifundo esikhulu lesi engikhethe ukubana ngiyikhethe okulutshwane. Mina lawe zibuze khathesi ngalesi sivuno ukubana wena umuphi umlimi. Umlimi wakuqala na kumbe umlimi wesibili? Umuphi? Ngulowo onakekela, ozinanzelela umphefumulo wakhe ngokwenza okuhle izikhathi zonke na? Uthelezela umphefumulo wakho ukubana umoya wengcwele uhlale kuye izikhathi zonke. Sikhumbule ukubana lapha siyizindlu zomoya wengcwele. Ngakho umoya wengcwele kawuzwani lengcekeza, kawula budlelwano lezenzo ezimbi. Kasibeni yibo abaguqukayo ngokuphelela, sibe yibo abathanda bonke ukuthanda kuye uNkulunkulu, sinine bonke ukuzonda kuye uNkulunkulu, ukuze umoya wengcwele uhlale ujabulile lithi izikhathi zonke, usilondoloze, usibhikele kuze kube kungapheliyo. Amen.
wakho lothando lwakho Thixo olokuba wahlangana lathi ngomoya wengcwele kasihlale njalo nje ngokungapheliyo. Amen.